Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. But Too Much GH, Munyaba, Mexico, the trending news, Eba Besumu. A year I will say my SEO Agogone say, yeah, Casema, be 54 years old, collapse, yes, and say, a year neba a brandy and Kobe Amano, so any BAD was training with free at as for Assasona at some ye 84 asher for a will say my Casacasa. If we say a year a brandy, a friend Eric, a free fee. Or you'll be a training and casa doctor mu just incoming doctor and the training in our so US my mu now a brand ye can or you known by a dean way EA if we say one no or per EA Sports and our EA Sports game no chess or no a need to one casa and in that for baby a DEA na and on mother friend. Na ye ka say a brand say na we free at as for asase so na ekoba say sa arewusem yi na nebusuafo eni nda crack the fi say a brand a wono full of energy a we sisu a chese anka obebo ne bra edidi amane mami bi edi if say wa wo fo show ma wo si fifi a won so ban fa so a na wa show ma omo sin etutu na sabuta ye ya na ede busuafo eni so say a brand anka ni jumedie mu na wo be start na wanya na ho no abu abusia na so ankoba ne sa eni suade mu no enya ambe mu na ne ekoba eni sa brantie we wo fie one day no no aka se ni yem ye ne ya but otu bona dani pe hu wo kwan bi so a se ekoba se wo ka no kra ye hu obi wa we di rofa there all ka serious issue kra na obi a engineer di sa na ekoba ya brantie we oh come ye nyina na busuafo ni nyanum bandi mu said there be one of prank ne rough awodi enu bi na wakeka ne mu awodi na so say na sa time ne there enye prank asem enye agrosem ah won odi an wo to from no ma fi no because any musika no free say agro when the wo mu an mo aka mo tu o mani say yenda ne eni ko hwe ye nua ba me ya omu koye na omu ko kasa ne omu pe bobona chese ye Kenya ne cry in Kenya na eno na emo omu peja anu di ni kopiem wa yare sabia chese fofia nto ata koba se abrante ye bono a when to me en Kenya ne hu bie ma wa ye nya media chese wa koto anana no na enu na wo ba kan ya ne nshuru ni jem ekoba se edu mra ye abrante ye na when to me enkra ne ho when to me holding the tears na kuma so to me enkra mama mi ye de ekolapse ye na ebusuafo ye show oba tan ono wo ne ba tete no ase no musika and school okoye to the extent say what woman dey too kwan akwa brochire I invested in abrante na akoba se wa shrena obefa ne fosa enu mami jiji nwa ma wentumi engina emra yesie ne ba no na eya rewu se ma kasa se obebi esisu no obuwie a ne butaye ne se me tete me ba mana be ye penipa enye juma pa se ne ebe ya meme gogu a ye me ba no so betumi ahye me se ne a ebe kwa koba se ma be ye obregu anasa braba me bo ye no mambo ni ye na so we die watete ne ba no wa ye ne obetumi ayi ni na so akowie mu se sa ne ba no wa hwere no yaw eyare wo se na mjidi se wo ba bia ni wo be pese wo no so be ko isan sem ni musuo sem ni o house mu bi se ya nkasa na wo hwe mami ni ya wo komu a mjidi se je se you can be in the shoes if you say so breguo I say wodo ewra bibi mu na adekon efiri wonsa na mo amoma yen show your relationship po boyfriend girlfriend po anya aware na nka aware fo na be meyi afiri wonsa sa anka just why wadwin sa onipa yi me don no de wure ne wakoma nyina ahye nipa ni
na se oko free won se be wo de sa na akoye we su de your back tan ya wo no wo fa ye fun enyi ekọ oya wo mu 9 months ansa na awo so mpo ye na ye nim se awo so eye enkwa eni owu ade na obefa wo ya wo ni bremu atete neba no wo say de be de no collapse radio di collapse papa na so ni nemu onso na kumemu onjie na inyoma bi say si na eye futu ankasa mo bibia se wote wona se wo bo brebi na wo ba ni peni na hu se wo no say na wote ya no wahwe ni ye ye fa ni se wo ni obi tu wona ono dani da nkwa mu nam die fo ye mu nam o hwehwe na abehu no oji se wan kopie bi so no wafa na ene worry na ekoba se bebi amowo no enkwa mu nam eyira anafo ye mu nam yira sanipa na ye dan a bebrebe susu se onu ene kofa nkwa mu nam sa na akwaye wotu wona wo perof ana se wo di abrabo bi achichiri no obi enim na ehwe na enye kwan papa so na ye kwan bone su ana ene wa hwo mu ye fise bone si a omo fa wo serious se na ye nya be ma eyi oman fa ni serious no na ni na emu so na efuti o kese so komo obi asa die bi awo no emfa wo re enhye mu sa dali da bompa ye se onyame ngusu ngbu ana adekun enkura wo na wo do re ko hyemu wo mbemu kunu mu mu se bibie sina dani da wo cheche wo re nye sa ne etu ye mami sa na ebeto na so ye mpre bone ye dani na da gidi se ye paye ni na se papa na embra na so bone so ba ya na enya akoma na ni na emu no ye de asida amenyame na busuafo sei na ekọ no na wadwenkyere ene sa adwenkyere bi a wo wo fa sa incident we ya esi fatu ye comment section wo ma ye na afen so won subscribe ya na wa subscribe se ne be ya dan de di dwumedie bi tuma won so won sa ebeka bi na wo like na wo share edema ye wo nua ba mo so for Mexical and amede inkita hunyi ebrem nanso wo be mu a dani da wona wo so ya nse mama Juliet de wo eba kitchen nyoma upe bibie bi a unya wo kitchen na wa hwehwe mama Juliet echi kwan efi so no be ma wo kitchen aye fine na afen so wo ye government worker na wo pe loan na loan bi a wo pe bia na wa contact loan master the number is 0249 3150 35 0249 3150 35 aha and I'm remember me kwana mdi mo si that's na ye besa issue. Yo too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem esema ebuafa o my Ghana so na ye de bremu one God nie the only one God in GH eho ana de bia mehwe abrechefo ene Ghana for mo mo wiasa fa na me recommend emamo too much GH too much GH we did akose Japan e brebi am bese me TV me hwe too much GH omo de mufu a omo sports and as entertainment omo de mufu mo koso show mo no ani ba gide bia me da ma say love you the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame shira na ura too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.
me dey Isaiah Kodwampo obetumi afem the great ampo mbrembren won me nka mo ni hwɛ too much G8 mu yɛ too much na me nso me yɛ amo fire